салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истодам. Бародари ЧИХЕЛе ки ма бишат кардам қисми диюм, яъне ки прамой эфир кардана ба шуморо ёд метам ва ина имрӯз яъне ки рӯзи шанасӣ навбат расид ва шумо метавонед ки ЧИХЕЛ прамой эфир кнен бе 1000 подписчик бародар. Ҳай сабабе ки якум видеомон ма кардем баъзи ҳолатҳо баъзи нафаро дашид ва баъзи нафаро нашид ва имрӯз ма обязательно ваъда метавонем ки ин видеои қисми диюм яъне ки дигар программа шумо ЧИХЕЛе ки эфир мекунед ва ҳатман кор мета бародаро ягон ошибка намекунад рангию ва ЧИХЕЛе ки шумо мебинед ма эфир кардесам ва ҳозир ма ягон навор шоимон инҷа бинед ки ма ягон камбудӣ надорам ва ягон чиз ва бо баъди камтар як ролика мондам ва шумо метавонед ки бо обязательно видеоро тамошо кунед ва ма ЧИХЕЛ медорам прамой эфир мекунам, ЧИХЕЛ настройка мекунам, ЧИХЕЛ ҳамаша пешниҳоди шумо мекунам. Ба ҳамин хотир бародаро видеоро нагзаронед зеро ҳар як зарондаги шумо из зарари шумо мешавад ва намефаҳмед кунҷоша. Мегзарем погнали. ништагин тенҷану камакаса суол навира чихе гузарондесем. Алайкум салом бародар, хуш омадед ама тарафа ТВ диҷей. ва ЧИХЕЛе ки дидем бародаро инами эфире ки ма кардам ана ҳамин ба тариқи ана ҳамин барнома яъне ки ЛИЛИЯ номи программа ЛИЛИЯ ва ма ссилкаш обязательно дар описание меронам, метавонед скачат бекунед ва ҳозир ма ба сабти экран бо нишон метавонам шуморо ки ЧИХЕЛ медоред эфир мекунед ва дар инҷо ЧИХЕЛ чиро интихоб кунед бародаро. Обязательно ссилка бидоред аввал скачат кунед, баъдан якум вақте ки ворид мешед, вақте ки шумо ворид шидед установка кардед ҳамаша обязательно программа ай шумо мепарсад ки агар чанд аккаунте доред яъне ки каналои главнитон ҳама аккаунтотонро мебуранд ба ҳамун кадом канале ки шумо яъне прамой эфир мекунед ҳамун канала интихоб мекунед. Баъдан баъд аз интихоб кардани каналтон настройка дора, настройкаро тоғри мекунед яъне ки настройка қӣ надора. Уҷо метавонед ки эфиртона шумо публични монед ки тамоми одам тамошо кунанд ва ё ки публични секретни эфир мекунед ки толка ҳамун нафарое ки толка дар канали шумо подписатсия кардагиянд ҳамо метавонанд ки бидорен эфири шуморо тамошо кунанд бародаро. ва дар оҷа бо чатҳо ҳам ҳастад ки медорен дигарон менависанд ва шумо обязательно яъне ки ответ метавонед ва барномаи дигаре ЧИХЕЛе ки шумо медонед яъне ки ҷои навистан камтар мушкил буд ва барои эфир кардан бояд ду телефон истифода мебаред яъне ки дар якта шумо медиден ки чӣ навистесам ва ЧИХЕЛ силкора падават мекунед дигар ва дар ин хелес яъне ки дар ми ҳама кора дар ми якта программа худаш ҳам установка мекунед ва ҳам худаш нишон метад ки шумо ЧИХЕЛ прамой эфир кунед бародар. Так что ҳозир мо ба сабти экран нишон метавонам ва обязательно тамошо кунем бо диққат. ва баъдан баъд аз оне ки программаро установка мекунед мебароед анами хел знак ва интихоб мекунем принимаюро. вақте ки принимаюро интихоб кардем мебароед ду бор разрешение ва мечиҳем разрешение ду маротиба. баъдан ЧИХЕЛе ки дидесен дар инҷа шумо метавонед ба программа чанд намуд масалан ба чанд программа яъне ки ба воситаи программа ба чанд сайт эфир кунед ва интихоб мекунед ютуба. вақте ки ютуба интихоб карден агар дар телефонтон чандта аккаунте ки шумо масалан ворид кардаги бошед ҳамаи аккаунтотон кушода мешавад ва дар инҷа шумо интихоб мекунед ҳамо аккаунтета ки масалан шумо эфир мекунед бародар. баъдан баъд аз оне ки эфиртона яъне ки интихоб мекунед аккаунтона ва мебароед боз ана ҳамин хел уже аллакай ЧИХЕЛе ки дидем ман интихоб кардам мактаби блогерира ва боз дар инҷа дора як чанд намуд настройка ва шумо метавонед ки дар инҷа настройкаро ҳози настройка кунед ва ё ки каждый пешаи масалан эфир кардантон хубтараш каждый пешаи эфир кардан настройка кунед хубтаре. ба ҳамин хотир дар инҷа дора масалан чистота яъне ки мегапиксел ина ози 720 мегапиксел дора ва шумо метавонед боз тағйираш кунед ё ин ки дигар настройкаҳое дора ки автофокус мекунад камератон фарқ надора короче ЧИХЕЛе ки шумода маъқул аст. ну лучи дар ҳар як эфиртон бидоед настройка кунед ин хел хубтар аст ва меҷиҳем айсар мактаби блогерӣ яъне ки болои ютуб дар худаш дорад ва мекушоед ана ҳамин хел барои эфир кардан ва ЧИХЕЛе ки дидестен дар якум страничка инҷа нависаги публик стрев ну ва 720 мегапиксел кадагия якум дар публични меҷиҳен анамиҷа агар ки публични бимонед ҳама метавонанд эфиртона бинед ва агар ки публични намонед наметавонанд диданд. ба ҳамин хотир публич мемонем ва инаира агар мегабайти интернету нормали кор карда боша 1080 мегапиксел мемонед мощности ҳам качества нишон мета бародаро.
به همین خاطر اینجا همه وقت برای نمی کروگلی که چخیلی که دیدین زنکی زمینه کروگلی در اونجا انتخاب میکنین همین چیزا رو و پوبلیش نمیکنین بعدا در میکنین کریاتیوی بعد از اون کریاتیو چی کردیم میجه رد رشید میپرسه شما یا کم بار برای افیر کردنتون انتخاب میکنین رد رشیده برای که یوتوب پراولت میکنه اکاونتا بعد از اون که زیر کردین رد رشید برای شما را یعنی که آزی میبره چخیلی که دیدین جوی سیلکا و در جای شهر بعد ابون انگلیسی سه تا نقطه چه دور سرخه اونجا را انتخاب میکنین و در اونجا بعدا بعد از انتخاب کردنتون میبره همه سازیان سیتون پدلیت میکنین و بعدا باز میکروگلی سرخه میشین کامera را زاپس میشه یعنی افیر سر میشه و برادر چخیلی که شما دیدین یعنی که مقدر کار قی نداره نستایی کش و همین چخیلی که من نشون دادم اگر نگذرونده تماشا کرده باشین ابیزتی نه جای ویدیو رو تماشا دارین و همون کار رو میکنیم روی علاقه افیر شما تیار بشه و شما میتونید که به یگون مثلا 1000 پادپیسیک جمع نوکا افیر کنید و افیر چی فایده داره برادر افیر بتونه که شما مینوتایی که شما دا افیر میدونن تماشا میکنن یوتیوب انتخاب یعنی حسابش میکنه و آدمایی که شما دا پراسموتر میکنن پراسموتر یعنی که حساب میکنه و پادپیسیکایی که چیز افیر شما میدونن اونم علاقه حساب میشه یعنی که یه افیر دیده که چند کاری خوب داره هم ساعتون تست پر میشه و هم پادپیسیک جمع میکنه و هم به خاطر که وقتی شما افیر میکنین برادر ابیزاتینا با یک موضوع مهم باشه که وقتی که این پادپیسیک دید که در افیرش با یک چیزی ورژن رفتید و ابیزاتینا میداره در کانال شما ابونه میشن و شما یک چیزی نویگری انتظار میشن برادر так что افیر با یک مقصد با یک هدف میکنه خوب تر شوزی هم افیر میکنن پروسه دیگه تموراگا میزنن شما ابیزاتینا کاری کنید که پادپیسیک جمع کنید ссылка группа блогер чат обязательно برادر میشود در описание میدونید اونجا подписчикотون زیاد بکنید просмотр جمع بکنید عموما همش هست так что بیا دستگیری کنیم گروپ را بسیار دام کنیم و همش برای هر یک تا شما فایده داره چقدر که بسیار جمع شد همقدر بدونید که подписчики کانال شما بسیار میشه برات فراموش نکنید короче ссылка اینستاگرام مو در комментарий میشم میدونید فکر عقیده سوالی که بو زیادتی داره یک جوشو نفهمیدین یک نشیب داد обязательно مو نویسین و مو حتما با سوالای شما جواب میدیم برادر خیر این بود ویدیو امروزه ما درباره که شما چخیل میتونه که به 1000 подписчик یعنی که افیر کنیم برادر так что آن این بود موضوع امروزه ما اگر چی در آدم شده باشه یعنی که باور دارم که برای شما را پسند بود و دسترس یعنی که یگون فایده گرفته این ویدیو اگر ویدیو با شما معقول شده باشد میجقیم لایک پدلیت کنید چقدر که ما بسیار شدیم обязательно و این فایده هر یک شما میشه خیر ویدیو امروزه ما با خیرات تا ویدیو آینده در پناه الله باشید خیر